Ovo je slika koju je Amerika prvu videla iz Evrope. Ne Eiffelov toranj, ne Mona Lizu, ne londonski Big Ben, nego srpsku fresku Beli anđeo. A kasnije, kada su sonde Voyager krenule na put bez povratka u duboki svemir da nose zlatnu ploču i priču o zemljanima van sunčevog sistema, Beli anđeo je ponovo bio tu, kako bi predstavljao simbol mira eventualnim oblicima života van zemlje. Zvuči lepo, zar ne? Istina je ipak drugačija. Na Voyageru nema slike Belog anđela. U prvom javnom prenosu signala preko satelita Telstar iz Evrope u Ameriku 23. jula 1962. godine američka publika videla je mnogo toga. Video se Big Ben, Eiffelov toranj, rimski Koloseum, raskošni Louvre, kao i srpska freska Beli anđeo. Ali ono što se zaista desilo u tom istorijskom prenosu nosi istinu 100 puta moćniju od svakog mita. Zato što tog dana Srbija svetu nije pokazala samo sliku, otkrila je svoju dušu. Vratimo se u tu 1962. godinu. Svet je na ivici nuklearnog rata, hladni rat je na vrhuncu, američki i sovjetski prsti su na nuklearnim okidačima. Strah od nuklearnog rata je realan. Deca u školama vežbaju skrivanje ispod klupa. Svetu je očajnički trebao tračak nade. U toj atmosferi paranoje dešava se tehnološka revolucija. Lansiran je Telstar, prvi telekomunikacioni satelit. Dogovoreno je nešto nezamislivo, prvi javni televizijski prenos uživo preko Atlantika. Amerika će gledati Evropu, Evropa će gledati Ameriku. Organizacija Eurovizija pravi plan. To je morao biti spektakl. Velika turneja kroz stari kontinent. Evropske sile su se upregle da pokažu svoju moć. Velika Britanija pokazuje svoju tradiciju. London, Temzu, gardiste. Francuska pokazuje svoju inženjersku moć, Eiffelov toranj. Italija pokazuje svoj turizam. Sve je to lepo, sve je to marketing, razglednica. A onda signal stiže u Beograd, u jedinu socijalističku zemlju koja je učestvovala u prenosu, u Jugoslaviju, a iz nje slika iz Srbije. U tom mozaiku marketinga Srbija ne pokazuje fabrike, ne pokazuje Tita, ne pokazuje partizane, pokazuje fresku Beli anđeo, pokazuje lice Arhangela Gavrila. U trenutku kada su svi pokazivali koliko su bogati i moćni, mi smo jedini pokazali koliko smo duboki. Zašto je to važno? Zato što je u tom trenutku Zapad pokazao šta ima, a Srbija je pokazala šta jeste. Dok su oni nudili razglednice, mi smo ponudili spasenje. U svetu koji je drhtao od mogućeg nuklearnog rata, Eiffelov toranj nije nudio utehu, ali lice anđela koji tiho kaže ne bojte se, to je bila poruka koju je čovečanstvo čekalo. Taj mir i ta snaga koju pogled Arhangela Gavrila nosi nisu nastali slučajno ili iz tišine. Oni su plod jednog zrelog vremena, epohe u kojoj je Srbija gradila samu srž svoje duhovne i umetničke vertikale. Da bismo osjetili koren tog pogleda i lepotu i značaj freske Beli anđeo, moramo se vratiti 8 vekova unazad, u 1228. godinu. Moramo razumeti svet u kojem je Mileševa bila mnogo više od manastira. Zakoračimo u 13. vek. Zapadna Evropa tog vremena još je uvek daleko od renesansnog sjaja. Gradovi poput Londona i Pariza su u razvoju i blatu sa teškim uslovima života i skromnim higijenskim prilikama, a kraljevski dvorovi više su tvrđave nego mesta udobnosti. A njihova umetnost? Pogledajte slike nastale u Italiji ili Francuskoj u 13. veku. To je matematika, a ne umetnost. To su beživotni likovi, kruti, mračni, strogi. Izgledaju kao dvodimenzionalne lutke koje prete paklom. Nemaju izraz lica, nemaju emociju, nemaju život. A sada uđite u Mileševu, zadužbinu kralja Vladislava Nemanjića,
uđite u hram koji je stotinama godina čuvao našu najveću svetinju, mošti Svetog Save, i stanite pred zid. 200 godina pre italijanske renesanse, skoro vek pre nego što će svet čuti za čuvenog slikara Đota i velike majstore kojima se danas divimo, Srbija ima Rašku školu. Jedan nepoznati srpski monah, čije je ime Bog sačuvao samo za sebe, pravi revoluciju. On ne slika po beživotnim kanonima, on slika čoveka. On ne slika strah, on slika ljubav. Mi imamo humanizam, dok oni imaju inkviziciju. Mi imamo trodimenzionalnost, dok oni imaju ravne ploče. Istorija umetnosti koju danas pišu u Londonu i Beču često zaboravlja da prizna ovu činjenicu. Humanizam u slikarstvu nije nastao u Firenci u 15. veku, nastao je u Srbiji u 13. veku. Pogledajte te oči. Taj pogled zbunjuje naučnike decenijama. Leonardo da Vinci će postati slavan zbog zagonetnog osmeha Mona Lize, ali Leonardo to slika u 16. veku. Srpski slikar je taj zagonetni pogled uhvatio 1228. godine. Gde god da se pomerite u crkvi, on vas gleda, ali ne kao policajac koji vas osuđuje, gleda vas kao otac. Gleda vas kao neko ko zna sve vaše grehe, a ipak vas beskrajno voli. A tek tehnika. Ako priđete blizu fresci, vidjet ćete brze poteze četkicom, neverovatnu igru svetlosti i senke. Francuski impresionisti će se u 19. veku hvaliti kako su izmislili svetlost. Kakva zabluda! Sve što je Evropa otkrila kasnije, Srbija je već imala u 13. veku. Beli anđeo je naslikan tako da belina na fresci sama isijava svetlost iznutra. Zašto? Zato što to nije obična bela boja. To je arhangel Gavrilo koji sedi na Hristovom praznom grobu obučen u beli hiton. Taj hiton nije obična odeća, nego je simbol božanske, nestvorene svetlosti i vaskrsenja. Ta svetlost je razbila mrak srednjeg veka. Beli anđeo je dokaz da smo mi bili svetlost, dok su drugi još uvek tražili šibicu u mraku srednjeg veka. Mi smo bili avangarda Evrope, a ne njeno predgrađe. Zato su pred ovim delom stranci padali na kolena. Kada je čuveni britanski arheolog Sir Arthur Evans 1883. godine stao pred Belog anđela, napisao je za Manchester Guardian rečenicu koja odzvanja do danas. Ništa što je Giotto, začetnik italijanske renesanse, stvorio ne može se uporediti sa lepotom anđela iz srpske kraljevske zadužbine. Tanja Velmans, jedna od najvećih svetskih historičarki umetnosti, ceo život je proučavala ovu fresku i iznela šokantnu tvrdnju za zapadni svet. Renesansna umetnost je počela da se razvija upravo u Mileševi. Ovi majstori su predvideli renesansu znatno pre nego što se zapad oslobodio svojih šablona. A engleski istoričar David Talbot Rice je samo potvrdio, ništa na zapadu iz tog vremena ne može da se uporedi sa elegancijom srpskih fresaka. Ipak, postoji još jedan razlog zašto nam ne treba NASA da bismo osetili moć ove freske. Zato što Beli anđeo nije samo lepa freska, on je preživeo ono što smo preživeli i mi. Malo ljudi zna da Beli anđeo vekovima nije bio vidljiv. Kada su Osmanlije pokorile Srbiju, nastupio je mrak. Crkve su stradale. Tokom obnove u 16. veku, preko originalnih slika iz 13. veka, nanesen je nov sloj maltera i naslikana je nova, manje vredna freska. Beli anđeo je bukvalno prekrečen, zazidan u mraku. Zar to nije slika naše sudbine? Zapitajte se, koliko puta su nas u istoriji prekrečili, koliko puta su nas otpisivali, koliko puta su bacali malter laži preko naše prave istorije, ubeđujući nas u laži. Ali istinu ne možete zazidati. Srpski narod, baš kao i Beli anđeo, ima tu osobinu da ćuti, trpi teret i čuva svoju suštinu ispod površine. Kako su vekovi prolazili, taj lošinji sloj maltera iz 16. veka počeo je sam od sebe da se kruni i otpada. Već u 19. veku, kada je Arthur Evans tuda prolazio, božanska lepota Belog anđela počela je da izbija iz mraka. A onda su sredinom 20. veka konzervatori stručno i pažljivo uklonili sve ostatke nanetog maltera preko freske. I iz mraka dugog stotinama godina neoštećen zasijao je arhangel Gavrilo.
Zlato i čuvena Mileševska žuta bili su živi kao onog dana kada su naslikani. Ništa mu nisu mogli, ni vekovi, ni osvajači, ni zaborav. Vaskrsao je sa zida. Zato ostavite po strani priče o zlatnim pločama na svemirskim sondama. Naša istorija ne traži potvrdu u mitovima, jer naša je realnost nedostižna. Beli anđeo koji sedi na Hristovom grobu i pokazuje ženama mironosicama da je grob prazan, šalje čovečanstvu univerzalnu poruku. Ne bojte se. Smrt je pobeđena, mrak je privremen, svetlost je večna. To je poruka koju srpski narod nosi u svom kodu. Mi smo narod koji je znao da stvori najvišu civilizaciju pre drugih i narod koji je znao da preživi ono što drugi ne bi mogli. Sljedeći put kada vam neko kaže da su Srbi mali narod, setite se Mileševe. Setite se da smo mi u moru njihovog betona oduvek bili duša sveta. Pretplatite se na kanal Veliki arhivist. Mi ovde ne rasipamo vreme. Mi ovde sklanjamo onaj teški malter sa naše istorije da bi istina ugledala svetlost. Ako vam se ovaj video svideo, lajkujte i podelite ga, a u komentarima mi iskreno napišite da li ste ikada posetili Mileševu i kakav je bio osjećaj stajati pred pogledom Arhangela Gavrila. Čuvajte Srbiju, čuvajte našu istoriju, jer to niko drugi umjesto nas neće uraditi.